मैम सी यम न रिक्स नि हेलो मैम Hojai Meitai Blocks ta ai amka mu hanna tram nokchari मैम दा do ngasi se ai Guwahati da langan lei and ai मैम दा dum tam na dum chara kya मैम Guwahati gi view khara ado na ulobari dagi tawraga sum ai 6 mile baugi sum view khara dum chara kya मैम दा do मैम dum phajade comment ta dum haibira mo मैम do ai hudikse do di sum chara kya मैम दा di and wait and मैम सी से sum ulubari gi flyover ni ba so flyover mathak te gi sum ayum jangala ke मैम दा do मैम kamai ta wi taw de sum in view sai gi view khara se sini मैम over sum flyover sai gi ulubari de gi hore and atai sum मैम ma sum sagat flyover do ai sum uchara ke mathang and KFC de gi kari de ka de swai de loi na lai de mafam do मैम sum phajade sum habiramo comments ta and swai de gi sum kaure sum lachit nagar raina and ulubari bridge de gi hek kumtha baga sum hojik se dum lachit nagar haidoni swai se and swai da sum hek flyover ulubari flyover sum hek kumtha baga and KFC su sum lairani lachit nagar da and swai se sumate te su cho ba sum mall su dum laiba do मैम do di ai sum ate Guwahati view sum ai ate sang matang da su sum uchara ke मैम da and sini मैम do hujik se ai sum tam chali aduga traffic jam su sum yengba yani swai gi traffic ki khulai se yam china awaba traffic ni gari thawra su khoi gi sum jam china waya ba and sum ai ate su sum uchara ke sai gi view khara tauna and do मैम dadi sum ai hujik se sum gari si thawna sum wa sangang ni and adum sai gi view location khoi gi namtina dum phaja ba khara su dum jengningai khara su laiba ado jengningai khara su laibasina sum मैम da su sum ai dum uchara pani do मैम kamai tawi taw da sum haibiramo and ai se bi bora jawre ba bi bora sina khoi gi na swai sinia ba and bi bora khoi gi bi bora college kai laibase swai da ni ba and swai place se sum मैम da khangan geraga nam metro suresh bhavan naina su laira and sum yeng bi yani so do मैम kamai taw de sum haibiramo मैम ai chal se hujik se GS road ne ba GS road se asiga full meaning hai raga na khoi gi Guwahati to Shillong road ne ba Guwahati de na Shillong road se GS road ta na haina re sai se and 80 road haina su lei re 80 road sina som maning on da le hore so ai dum मैम da ai dom da chalaga di ai chum uchra ke mafam da and 80 road kisu do dikse sum bhangagar su dum jawre bhangagar overbridge ka dore and ai sum tam sum uchra ke मैम da bhangagar bridge overbridge su dum phaja ba dugai di jamchina nauna sa giba swai da flyover su apai gi Dispur town gi flyover su nauna sa gim le aduga su ai sum uchra ke flyover anoba su and dai Mayam Yeng Minashi sini मैम khoi gi bhangagar gi flyover and somdana big bazaar FBB pantaloons loina sigaloi leira and jam chaw ba monli the sini big bazaar and somdana khoi gi ja khoi gi name care hospital leira मैम ada gi sanda GMC hospital su sum sigai sum hai gi yare sonda left turn mokhan lai si lambi sigai dum chaki ba yare and maino ergana मैम sini aduga ai dik se Guwahati ABC ado yaudore and ABC gi swai se मैम sinbam mama aibu Guwahati bhangagar ABC se koi gi bhangagar ABC haina hai swai se and bhangagar ABC gi sinfam khange na haraga na swai gi police ki traffic ki keno leiba se masi se symbol se aside da jum yengdu gi
sini dum hoi kali hai tara symbol laibu hoi ABC gi mayam do ai hujik se ABC crossing cha lan thare and hujik se central mall lama ma mayam la ni and central mall chu side ani sum lai se do mayam ai sum tam na tai su ut na bai tor ke wa traffic jam maning da side jam kar kha hogole mayam hujik se ai bhangar ABC su cross tawre and asum hujik se marakta leiri and traffic jam marakta ado sum kari hai tara sigai gi ai gi hek mamangonda su akai gi siga food bridge taina nauna anihum sagi do ai hujik se bhangar gi food bridge si dum ai utpa ngamre yang ke mayam ado sum ai tamna uchara kem yaraga di and adugai gi central mall su sum side sum loire and jampangla labna dre and dum side ani sum manak tani and ready Mayam Yeng Minashi ha and Mayam sini food bridge ai se ado nongna sai ban siga khoi gi electronic ki series su dum pan na leba ado halaman laga su adum food bridge se siga dum chathok jasin landhok lanjin gi jam sina nungai ba facility ni se pi se ado and ai sum tam lan na bai tau ga mayam view se fazardi please comments ta dum haibiramo and mayam hujik se sum mokhoi kari hata nungsa su jam saba su matang ni aduga isu AC ka dum tharaga dum kori chali and 6 miles se yodri and Ganeshguri hujik se si landhoga sum Ganeshguri over flyover su dum lani and I dum tam sum uchra ke mayam da and food bridge saigi jamsina mong tata ba nongna semga chagat pu mayam leiri and do mayam ai do di sum uchra ke mayam da wow sai se fajabri yang bi mayam ada mayam traffic rules se sai gi katang hek so beda moi di sum fine lagai rage na leira and aduna jamna yengaga thobi ba mayam sai da gari thoraga su and ai hujai dei lak pa se pagui di kuidri mayam ado ngarang se lak pani ai hojai degi ado hojai dei lak pa se ya tai su blog blogging se puthok ke na khalam me ado mayam blogging se puthok pading am hodra and adum hojik se tai su dum ai tam na sai gi view sai la me na sai gi view kha sum aben tor ke mayam ado hojik se chali se ambulance ne ba ambulance se kanna overtake to ga chatpani ba sai se sai da do mayam da di comment to de sum comments ta dum tak khabiramo and Hojai miti vlogs ta no ga please subscribe to biramo aduga sum central mall su ai sum jok chale hojik se and ai nongma sum ai mathang dum blogging sem na bai dum torke and chatladi ai sum central mall laga changadi mayam da sum uchar ke mafam se and jamna faja ba tai sum leiri do na bai tawjara ke mayam da and mayam ado hojik se kanna dum central mall ma chu jawre aduga sum ai sum food bridge am chu leiri and food bridge su cross tawga matung da doi di Ganeshguri su jawrani and ai sum uchra ke mayam da tam na and KFC mayam KFC chaningadi KFC the mayam hojik se city central su lale and sini mayam food bridge anova amuka ka haibado and sigasu koi electronic ki si dum palaga thamme ado mayam ladi sigasu dum karaga sum lanjing tawba yani and adugai ki hojik se Ganeshguri bridge
overbridge se sum yaudore and Ganeshguri overbridge se sigalai re mayam ado sini ai jum tor mayam do charak pani and ai du manak jauslani hujik se manak jauraga sum atai su view yeng bi yani mayam mayam si yamna risk ni gari thobda hujik mai crossing na yamna yeng bi ba aduga lambi lan ma su yam thi na yeng aga lam bi ba mayam ai di mi be punsi yam tang ye ba ado somda hai raga na juro ronda hai dunia ba siga lambi am lei se sigi overbridge bethak tegi tor lam juro ronda chaki doni and juro ronda chaladi sum chiria khana ama loina leira and siga bus ama thoklai se juro ronda gi tholak pani ba juro ronda gi tholaga ma se atai sonda chaturi ni apai gi panjabari to adabari asomda haidoni ba sigi bus se ado hujik se mayam ai sum hujik Ganeshguri bridge se lanthore and Dispur gi bridge amsu leiri Dispur town gi and Dispur town se sum yaudi yausale do mayam da ai sum utna bai tawrake and sai gi Ganeshguri gi footbridge se sina ahum su bane ba sigalai footbridge se sina si se ahum su ba footbridge ni and si ni mayam si su Ganeshguri gi footbridge ni aduga imang rom na chakra gana amana leire Khanapra da ado Khanapra se ngasi di utpang amarai mayam aduga sigasu loina facility lei electronic city dei kari dei ado mayam sina khigi Dispur town jaure ba jikse Dispur town dani and ai sum ucharake mayam da su footbridge ni ado sina all model type ki footbridge ni ba and ada lei riba khoi gi nauna sa si se nauna sa go overbridge ni ba se lai se and mangda uri se and ai su muchara ge mayam da nauna sem gi ba khoi gi flyover ni si se aduga nung thang de yang bari ko jam china phadai and sigai gi hai ba sina mayam sigai gi hai ba yai se khoi gi Beltora rom da su hai ba yare shortcut oina sigai gi tawraga sum shortcut oina hai ba yarani overbridge mathak te aduga makharom dai su sum hai ba yare ado matharon de orga na kitang jam oi bawali sigi tani do mayam sigalai re hai bam se right side rom da gi tawraga hai gi dur mi sigai gi Beltora chaki dur mi ado mayam da te su sum uchra ke ai tam na ado sai view se kamai tawi tawte mayam soi de mai comment dum haibiramo se sum Dispur town landrong na hojik se akhoi gi creator sam fam sina downtown haiduni downtown dagi sigai mu chakat khargana akhoi gi 6 mile lai do jawrani and 6 mile dagi sum ai kharga manung changaga aduga gi sum 6 mile bo mayam 6 mile gi view bo sum uchram ge mayam da mayam sai sini sum downtown hairaga dum khangnei and 6 mile su jawre marak se sum ai jum uchra ke mayam da and mayam hojik se doi sum ai 6 mile jum jarak tore and ai jum tam na sum uchra ke mayam da and gari thobu sai da jam thina risk ni mayam aduna jinga jam aduna thobi ba sai da city da gari thoro gadi and I su experience ore mayam Hojai da sum thor madagi sum sigala ga thobu su sum experience am na ore city da khud cheng bo oina and I see hujik se jawra and 6 mile overbridge do overbridge sai makha dagi thorgai chang do ni ba ado sum uchra ge 6 mile gi overbridge bo si ni ba mayam 6 mile gi overbridge ni se
side torga sige hajal ni ya hajal la and mayam do di paisu sum kaptana utna betor ke and this makhade mayam smaina sum kui ado mayam kamai to de sum hybra mo and 6 mile gi bridge ni si se mayam sum hujik se 6 mile se landrong na dum hujik se lambi ang hukta chang hai and adugai gi torga sum ai hujik flat am ko chapani ba ado apartment am da chapani ado du chatlaga ai hujik se dum ngak thabam gi kaubani ba aduga chalaga ai thabam tawrani and dai mafam du sum mayam da sum charam ge and ready mayam continue to see videos se and aduga ready wait ta video mayam mayam gari charge chaka da oiraga di ko jam china wai sai se parking da ekdam akhoi gi no entry and police sing se khatang u chance phangaba mayam adum chare paisa lepa changa de han lising ama ani dumaina moi phajana chai paisa di ada haninga lete and khatang akhoi gi soi gina thamba oiraga su moi da request oiraga su moi thadok pagi chance mayam wat le ba sai gi police sing gi kaino se ado and hujik se jawre mayam ado ai sigai torga left run mo hire ni and left run da hire ga ado gi and flat ki view bo sum enghalam ge mayam da da kamai tawi taw de sum haibira mo and si se akhoi gi hujik ki apartment do changbham gi gali ni ba ado si pangjam nadi pangchang chang de and si to hajalaga right on the lower hire ni right on the lower hire ga dugai mu chang du ni ba sigala ire mayam sini akhoi flat haina aina haibda apartment da jam chawra apartment ni si se and ai sum ucharam ga sini apartment na se and apartment ki view sum yang view mayam sai da ngang sanabam dei kari dei loina leira and jam charba apartment ni aduga sai da hogi kari ai tare gari thabbam dei kari dei gi loina sumaina loi leire ba do mayam si ge na hogi chamun thapum gi su oi mare and angde mayam dum siga plate ni aduga gari parking se iswai da tormaga and sum mayam film star gi mem zum ga mali and mayam dodi hujik se ai zum jawre sai apartment da and apartment siga changani manung da changaga and thabam sule adum tormani ai tormaga dugai di amuk thoni horen wai mam mani ai thokpada tu na mayam da sum night view yengan jar ga di ngan lake and ato tapa kai blogging semo web no dum haibiro mayam sigalai leina do ai sum try troke adum hona jarake mayam da sumucha na bai ano no ba dum side lai leina sumaina adum tauna bai mayam do di ai sum hona rake ado mayam gi hairak bodo ado and sum hujik se apartment siga manung dai thabam leira thabam la du le changani and gari se parking to sele hujik se and di mayam ngasi gi na si video siga sum passenger ge and Hojai Meitai blogs da anubari please subscribe dum tabiramo ado di mayam ata bye bye next vlog tamu dum phanar si mayam